segmen ini akan kapan pon jadi tum lah forum for Tuma State Development pu lah bangso reception committee lu tum seng pon do kasi lah bangso reception committee ke ni tum lah non ke bang gitari ko na thom lah bangso kapitun dia fan sini tu ini pon lah bang sini tum lah reception committee pe ni tum kaddo kawe lah bangso ni fan gitik pon ani ni tum kido rong video mate itum intellectual ke thigiding la penjeta da retirement ke sakui kedeng atumdo lai hu tumdo la hai hoi la so litum kachuningi kachupha teng pen tari korai ni thom ani litum long ke bang pe ji phan litum decision committee hin pen chuningi perfect lo asi litum la bangso forum pen ni litum kachuningi bang la lo hemprek ke hang ningkan thongkep ke pleng ne an kam thikep ke pleng ning an pleng tang lo si labang so ke pleng ho to an tai tu ma so hem prek kalong ge ka hang long no an tai tu malong lo so hem prek hang go ham sarkar tu tai tu phan ta no an ta e tu phan as mission ni tu pe dalang lo so posi ke dam tang jakhong chiklu ni phai tarik kre share ni tarik kre share ni le tu phan kar bang long ensilara tu phan mission ni tu phan isi lamcak bipondo kasi labangso alamcak along ilitum labangso alamcak along ikipia joy nepen ilitum labang laso elen segmen ini amai kepada dunia pon petik pon ilitum forum pen kasi non ke bangi taring ko rai thomani kasi ilitum methang asai ro pura jemathasi ilitum methang me akam chi kok pen labangso kaching wai thing sai lam long ke bangi phan kadu ka we phan ta ni tung decision committee pengkacung di padiklim lo kasi ini tum yongsi mesen pen durapek theke lapen apply sido theke polote hempre ke logia bang esungtungi lasi ini tum ning si pen durapek nai khai chipunang ne kurjon chipunang ne lapen ke ini tum dak throm chipunang ne kasi itu labang suamaya long ke itu pacun pamisi pacun nai kasi kadu ko we phan ni report bego pasorni bangke ini tum ada pajiket dan ini tum citong tadi pasorni bangke mesen dan sosok orang pacun dia konsili hinten dat jaskar dan long district along ya tum sosok kita hinten dia sila hinten kalau dia bangke di parke kasi muafi ini tum ke laso mayalong idonde potum han ansita je ini tum laso mayalong thegundde tu bangke ni dan nai kasi itu tum non badua mai tsra laso mayalong nang dun pen labang so hempre ke hangalong ku pisi ni dun jima pisi ning kacepat lang dun jima ngopi so kamatha along ha lo kaprek kani de je fan so kan sini di sini lo kasi ladak ile tum prai dake mesen intellectual ke thigiding lapen geri tum asiem tatuji lapen geri tum MP MLA tum tatu aji kasi dak la subang so labang so kaching wai along ke ile tum mesen pen teklong jing lasi tum rat kadu ka wedum ta adun te menai lasi abang so hola so kaching wai along ke itu tum kaprek itum mathanang ne lake only lake hemprek isu apu thak si jing waji la posi kadu ka we phata chun ni lo sorni bangke itu tum stong pet nang pusi nili hin pen reception committee president hin pen kadu we phata chun ni party lo taro